kuthiwa umkhulu welanga ngesinye isikhathi ephameni wayephumile eseyigcawini ubesexoxa-ke nabanye-ke babeseduze lapho bemoto ukuthi indawo isincane ephakameni akasakwazi ukubona umuntu bayiqhamuka ngale eshekhomba uJesu wayesebatshela ukuthi njengoba indawo isincane kangaka kuseza abantu abaningi kakhulu kodwa indawo ayisekho uthi ngeke ngacabanga ukuthatha amaloli enhlabathi agcwalise lapha esidawini kodwa ubesebona ukuthi noma agcwalisa lokho ngeke kwamsiza kwabantu abezayo babebaningi kakhulu wathi lo muzi wasephakameni ngeke usabonela wasithi kodwa ngokukhuluma noNkulunkulu uzosibhekela indawo esisondela yona sigide yona wabesethi lo muzi usewubonile uNkulunkulu sewehlisile usalenga ngento phezulu u4 emkhathini wasethi njengoba ulenga yena usebonile ukuthi uyoqathakelaphi la uqathekela khona wathi njengoba sengibonile la uqathekela khona sengakhosi into elifike lihlale la uyokwehlela khona uma senikulo umuzi uyokwazi ngisho ukubona umuntu eqhamuka lapha ya umbone ngisho ukuthi ubani lozayo uma senikulo umuzi ngiyobona ngezisekelo ezobe ziphathi kwawo ukuthi uma niphathe kahle kulowo muzi izingelosi niyozibona ngamehlo Nkosi ibusise eselivile Nkosi nomhlaba ngiyabonga nami uNkulunkulu omkhulu asephameni ngikhethile bekhona Isikhumbuzo niselana namalanga amen ngizokhuluma ngokukhumbula amazwi elanga intshumayelo la ikhuluma phakathi kwethu namaNazaretha ngizoyishota bemfisha lithi ngolunye usuku kwakukhona umuntu noma isithunywa sikaNkulunkulu sasuka sahamba sayezwela elithile sathi masifike kulelo lizwe
sangenisa emzini othile safika kulomuzi kunabantu abakhona sabuza ukuthi niyamazi uNkulunkulu bathi labo bantu bathi cha asimazi uNkulunkulu ayifundisa abayifikela baye besitshele ukuthi uNkulunkulu siyokumbona kweli zakho lithi usithi isithunywa sikaNkulunkulu cha basebenikhohlisa uNkulunkulu khona la emhlabeni masikhuluma naye uyasiza siphendule bese ithi lo mnumzana lelikhaya awu uma kunjalo umuntu wenkosi nginomntwana wami owahozukakho usemazweni akafuna ukuya ekhaya ungakwenza yini wena ukuthi abuye ekhaya na uthi-ke isithunywa sikaNkulunkulu ngakwenza hamba ubhala incwadi usuyiletha la wayenza lo muntu incwadi wayiletha sithi wayibamba ngesandla lesi sithunywa sikaNkulunkulu sasihamba uyifaka eposini wahamba lo muntu oyifaka eposini mayifakile eposini yafika kule ndodana eyihuzukile yasuma leso sikhathi yayisibuya ingena ifika ekhaya wabona lo mnumzana hawu nangu umntwana ngifika ekhaya uthi-ke awu kanti ngampela nokhuluma noNkulunkulu akuzwe na uthi-ke babe nikhohlisa lapho uNkulunkulu khona sikhuluma naye thina sizwe uthi lesi sithunzi sashumayela kulelizwe kwase kufika isikhathi sokuthi sifuna ukuhamba siphinde lapho sivela khona wayesethi lo mnumzana ngicela le ndodana yami ungasayishiya uhambe nayo bavalelisa-ke baphuma nale ndodana ngisho ukuthi ngizokuyinqamula ngoba ngikhulume ngisheshe ngiqede baphuma nale ndodana bathi besendleleni base behlangana nenye insizwa le insizwa bahlangana nayo bese siyibuza isithunywa ukuthi uyaphi wayesethi ngihambe ngifuna uNkulunkulu wayesethi ngiphenduka sambe bahamba bathi futhi besendleleni lethi ilanga base behlangana futhi nomunye la seliphenduka nasethi ufunani mntanami sithi hambe ngifuna uNkulunkulu wayesethi phenduka sihamba sibahamba bathi nasebehamba sebebane uthi bahamba yayisibuza le insizwa aphumela ekhaya ukuthi ngoba kwakumuntu owasemadolobheni la siyakhona sizokuthola yini ukudla noma nezidolo na athi lo muntu waseNkulunkulu cha mntana masambe uzobona usuphambili bahambe igcine lensizwa aphume nawo lapha ekhaya bisihleba nalaba bethi niyabona lo muntu lo uyasidukisa lo muntu sisa la singasekhona uthi bathi uhamba bese kufika izwi esithunyweni sikaNkulunkulu silithi awuphumele eceleni uthandaze lethi langa wasephuma lo muntu useyothandaza isithunywe sikaNkulunkulu sabuye uthi la eselithi izwi nje usuzongena uhambe phambili wasakhuluma lutho kulabo bantu yithi uma ufika nje ungena indlela uhambe uthi-ke bahambe lo usethi masimbulale lo muntu ngcono manje simjike lo muntu kuhlala ngathi lo muntu benqabe labo babili bethi cha ngeke sikwenze uthi bathi kuhamba bese ethi le nsizwa hayi sengibuyele emuva mina asakhuluma phela lo sethe izwi lasezulwini ungasakhuluma nalabo bantu hamba ngithola ukuthi tu ubheke phambili bathi laba bantu akulungile uma uphindele bahambe aphindele lo bathi besendleleni bafika la kunodaka khona lithi ilanga bahamba sebexova udaka uthi bathi besaxova udaka kwase kuzwakala ukuduma okukhulu kuza uthi bathi bekuzwa lokhu kuduma wayesephenduka lethi lokhu kuduma okuzakho badaba unyakulaleli niyabheki futhi bahamba waqhanga isitimela bathi sasimhlophe
kanti le nsizwa sigibele kuso yayisiveza idukela imhlophe iphakamisela labo baxova udaka bahamba ngobunzima ngoba yona sisestimeleni. Uthi basibuka laba bantu isitimela lezi insizwa embili zagcina nazo sezithi ayi umuntu wenkosi yakushiya thina masisogibela lesa sitimela. Athi cha ningayi kulesa sitimela, bathi cha siyahamba. Zasuka lezi insizwa embili nazo zaphikelela isitimela zasigibela. Wasala lo muntu kaNkulunkulu eseyedwa wahamba exova lolu daka. Uthi usathi masihamba isitimela sasiphambili saqala naso sashona phansi odakeni. Uthi zase zithi kulezi insizwa zisestimeleni seyifisa ukuphuma manje ziphindele ziyabona ukuthi lo muntu uyaqhubeka usedlula odakeni. Singabuya kanjalo siye kulowa muntu bakhuluma nomnikazi wesitimela. Uthi-ke lo mnikazi wesitimela, bafowethu, uma usungene kulesi sitimela akukho ukuhlehla uphinde uphume. Uma usungene kulesi sitimela akukho ukuthi uphinde uphume. Nami ngihleli khona ngisafisa kodwa ayikho indlela ukuthi uphume. Babuza-ke kuye ukuthi lesi sitimela esisigibele sisiteshi sakhona esiya kuso kuthiwa kuphi? Uthi-ke lo mnikazi wesitimela, kuthiwa kwamama walahlwa nokhala nokugedla amazinyo. Kwamama ongalahlwa nokhala nokugedla amazinyo. Bathi-ke labantu hawu pho manje bathi besakhuluma bathi kwaze lithi ilanga kwaze kuqhamuka insizwa eyayigqoke ingubo ezimhlophe enhle. Uthi yeza le nsizwa isala esitimeleni. Uthi yathi uma isizwe ufika esitimeleni banethemba bathi hawu nangu umuntu osezosiza kulesi sitimela. Bathi yafika le nsizwa yangena esitimeleni savuleka yangena. Bathi yathi uma ihlala nje phansi saqhuma isitimela. Saqhuma sonke sasha kwamaye kwakhalwa. Yahamba le nsizwa sezulwini sihamba yodwa. Ithi-ke ilanga lamalanga batabami lo kwakuShembe. KwakunguShembe lowo owayehamba phakathi kwethu, uhambe bese sibona izitimela ezimhlophe, sibona indawo esifisa ukuthi singaya kuzo, sibaleke kuShembe. Asingabheki ukuthi mhlawumbe uShembe ezulwini uyofika sehamba yedwa. Ngiyabonga inkosi kusemaswini. Nkosi yami ungithanda, singaqini izindaba phakathi Nkosi yami ungithanda, singaqini izindaba phakathi yayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiyabonga ngobaba bami abangivumela ukuthi nami ngize lapha esikhumbuzweni senkosi enkulu yasePhakameni, inkosi langa. Amen. Umvangeli uNgubane wasevuthelane eMangozi. Amen. Inkosi ilanga yafika ezweni lakithi ngomunye unyaka. Umhlangano wawulapha eMpande. Kwase kuba khona umama othile owayephuma naye ekhaya emhlanganweni. Wathi
uma isendleleni ehamba nengane encane ecishe ukudlula nje ukhalo kancane, wathi ethwele umthwalo wakhe waseza umsindo emva kwakhe njengoba kade elandelwa ingane. Uthe uma ebuka emuva wathola ukuthi sekuvuke inyoka enkulu iphakamela ukushaya ingane. Wamemeza nje wathi, "Weshembe ngengane yami." Inyoka yema kanjalo yasiyedlula ingane. Uma efika enkosini, "Baba, ingane yami isindile enyokeni, sihlangane nenyoka enkulu engangenhlathu. Ivele yavula nje ikhanda, yalivula laba likhulu. Bese usele nje ukuthi ishaye ingane kodwa simemezile. Yasiyema sedlula." Uthi inkosi ke, "Inkosi kubusise mntanami, hamba ngale ndlela enize ngayo ngengane mase nibuyele emva. Ufike ubuka ukuthi uShembe wenzeni." Uthe lo mama sebuyele emva, sebebuyela ngale ndlela, uthi uma iqhamuka nje wakhangwa isigxobo esimile, inyoka ngesikhathi ememeza ethi Shembe ivele yoma yafa khona lapho. Ngenye imini kwaku-1972 inkosi yafika ezweni lakithi. Ulwandle lwaluphukhishwa phamanzi ngale ndawo kuthiwa iKhosi Bay. Kugcwele amanzi, khona abantu abakhe ngale ngaphesheya babengasakwazi ukuwela, bebeminza. Inkosi yakithi yakwaTembe yayithatha inkosi yasePhakameni yahamba nayo ikhombisa, "Baba, abantu abasahlezi kahle nje ubona amanzi enje." Inkosi yafike yabuka, yabheka phakathi olwandle, yabheka imimoya yonke, yasiyakhuluma. Yathi, "Wena lwandle, asizanga thina sithi hamba ngale ndlela, uphume ngaphandle uze lapha emfuleni uminzisa abantu. Buyela lapho ubaba wakubeka khona." Kwaku-1972 bahamba nje nenkosi sebebuyele emva. Kodwa kwathi emva kwenkosi esibuyele emva kwase kuduma isibhamu, kwaduma ulwandle, kwaduma nje kwashaya nje into enkulu, ngathi khona into enkulu ewayo, kanti ulwandle seluyabhoboka lubuyela phakathi. Ngenye imini ngaba nenhlanhla nami ngisuka eGoli ngifika ekhaya. Uma ngifika ekhaya kuthi ngo-12 ebusuku bese buyaphela ubuthongo, ngivuke angiyazi into eyayengivusa. Ngithe uma ngibuka lapho Bondeni ngase ngibona into njenge-TV, ilambu elikhulu elikhanyayo njengebhayisikobho. Ngabona ubaba mkhulu, ngesaba ngaguqa. Wasehla kwase kuza inkosi ilanga, lehla kwase kuza inkosi inyanga yezulu. Uthe uma isebuya ubaba mkhulu wase yakhuluma wathi, "Sithanda umfana onje." Wehla kwase kuza inkosi ilanga, yasho njalo, kwaza inyanga yezulu yasho njalo, baze baphelela. Leli lambu laphuma ngefastela laze laba ncane njengenkanyezi lase liyanyamalala. Womunye unyaka laba abantu basezulwini ochwepheshe, abantu abayithandayo, amen,
uthi ubaba umfundisi ngelinye ilanga inkosi yamenywa imenywa zinkonzo ezinye inkonzo kwathi ubaba kafike lapho naye aye emhlanganweni wabefundisa abanye noma enkonzweni labo bememele kuyo bathi akafike ngo9 ekseni kwathi ngokushaya u9 ekseni inkosi yasekhipha amakhosazana ahamba yasala yona kwenza umthandazo kwathi ngesikhathi inkosi isiphuma ehamba sekuphela umthandazo mabefika lapho bathola ukuthi kudekwe amatafula kubekwe namanzi inkonzo iyasha kuhlatshelelwa ngokusheshsha iyashisa inkonzo thoyathi mayingena inkosi eminyango kwase kuzwakala ukushisa lapha endlini yasifika ihlala lapha yana yangahlala ehlalweni yayohlala lapha babembekele khona ukuthi uzohlala khona amakhosazana base bembiza befundisa abanye bathi hayi sicela ukuthi nobaba uShembe aze ngapha sizohlala naye la yathi inkosi ayikulungile khona lapha abantu bami kwase kuthiwa hayi akanikeze ukuthi akakhulume wathi maye eqala ethi uyakhuluma wathi uyababheka kuthiwa abefundisi bakhahlela amatafula ebabheka njengamehlo bakhahlela amatafula wela phambili waseshaya ikhwele kwase ukukhala amadimoni abanye baphuma ngekhala baphuma ngopotsho lapho bagcina kungasekho umuntu sekusela amaNazaretha odwa endlini Nkosi busise nokuzwela wozani lokezizwa aselibasiwe lelezilu wezani lokezizwa aselibasiwe Nkosenkulu yasephakameni uma usinika ithuba lokuba sikhulume Nkosi yasephakameni ilanga lamalanga siyibonile Nkosi imisebenzi eliyenzile phambi kwethu omunye wale misebenzi wangibamba Nkosenkulu yasephakameni nani bantwana bokukholwa wangibamba ngathi ngeke ngisabuyele emuva ngoba sengibonile uThixo ngolunye usuku inika intombi yakwaDrube ngo1944 emzini wasemkhayiteni uthi mfana kaMathunjwa kunika na intombi le ntombi ubambo lwakho kodwa ngoba zikhona intombi oyithandayo hamba uyicela kodwa uzobuya wena uzela umama waseshaya ithupha wasethi hayi mntanami musuku usadlule lapha phambili sasacela phela nabantu abadala musuku usadlule lapha phambili ma uShembe sethe uyakunika le ntombi
ngase ngithi uthe ubaba angihambe ngoyicela lezi intombi kodwa ngeke zingane nempela zingananga enye yamese idolo uma ngithi ngiyayicela yamese idolo wathi mama yabe ngikutshela aphindele kuShembe aphindela kuShembe mafika lapha ithi Nkosi bavumele ngithi mina cha angivumanga uthi yozake yayifika isihlezi intombi lapha endlini yenkosi enkulu yasePhakameni uthi nayo intombi nkunikazi wasebuza udadewethu uthi wena uyelamana nini noqala kuphi na loqala kuphi kwathi ngolunye usuku emzini wasevunzitha wathi qala kuphi wathi uqala kuphi baba wathi usayidla yini inkukhu wathi cha baba angiyidli inkukhu wathi unenhlanhla kayi umuntu ezulwini odla inkukhu kwakushilanga lamalanga emzini wasevunzitha kwaphela inyanga yanye wahlabeka uqala kuphi wagula wahamba emhlabeni sase siyabona ukuthi uShembe uNkulunkulu waNkulunkulu ngiphuthuma lapha ke bantwana benkosi singenzi okuphambene nomthetho ayushileyo inkosi ebese siphatha inkonzo uma lentombi isizoshada lapha nemzini wasePhakameni base babalikhulu abasekhweni okuba bangishadise abekho lapha emzini wasePhakameni seyishadile zonke intombi wase nginika u20 esethi hamba balanda ongoye ngahamba ngalo 20 ngafika ngabagibelisa ngalo 20 sabuyele emuva ePhakameni ngalo 20 uma sifika lapha ethi kainkosi enkulu yasePhakameni uzoshadiswa yimi lapha eparadise akazange asibeke isandla phezulu angizange sibeke isandla phezulu kwentombi wavele washumayela kuphela wakhuluma ngokuzalwa kwami ngase ngiyakhohlwa ukuthi njengoba ubabamkhulu wakhuluma engekho lona yini okwenza ukuthi ayazi yonke into engiyizwileyo na uma sebeletha lo ngiyangamlela uma sebeletha lo madube lapha nemzini wakithi kwaMathunju wakwangabeletheka baloku bembamba waze waquleka wafa yaphuma ingane isifile naye sefile mase bethumela itelegram eThekwini lapho engangikho lapha ku Sydney Road uthi umlungu nansi imali oshena bathathu hamba uye ekhaya umkakho ukuthi ufile ngahamba ngayo station afika ngathatha ithikithi lesihlanu sawushelile ngizokwehla enyoni lesihlanu sawushelile uma senithathele ngase ngiyakhumbula ngathi hayibo ngayinikwa inkosi yasePhakameni angiye ePhakameni ngahamba ngayo ePhakameni uma ngifika lapha ngayifica inkosi ihleze eparadise kwakuhlatshelelwa kumnandi ngathi ngakangena esangweni yayisingibona inkosi yasePhakameni yayisisukuma ikhwitha ingubo yayo yayisisishesha kimina yayisithi kwenze njani ngathi baba umkami kuthiwa ushonile ubebele uthi hawu uthathani ngithi yebo baba uthi wozala ngase ngimlandela yayisihamba kancane inkosi yasePhakameni yayisihamba kancane isibhekeke semali la khona umqali wenje uma ifika lapho yana yayisibona intombazane enyuka ngomgwaqo iphuma ngasekhumbeni yayisithi viyo yayisiyisa intombazane wayesigijima endlini emhlophe ufika uthatha ipeni nephepha yabuya intombazane masinyane nepeni nephepha wasebeka unyawo lakhe esitebhisweni sesithathu wasethi ubani igama lakho ukuze lami ngase waselibhalele ethangeni elomkakho wasethi konje uthathani ngithi baba wasewabhala lamagama omabili wayesebamba ngesandla lesi sobunxele wasethi ngingezwe ukuthi uthini wahlabelela leli gama wasethi uyezwa wena mfana ngathi baba wathi akusaloni iphepha leli sekumphefumulo womkakho
uyothi uma ufika ekhaya ufike ufake lapha esifubeni ngathi baba wathi hamba uye laphayana eginyezinye la ikhona indlu yotshane eyayinkulu eyayiseduze kwalo iGesemane. Hamba uye lapha kuzofika umshumayeli uShophe waseNdwethwe ufika kubeka isandla lapha ekhanda. Nganginelo lenkuluke ake njengoba usubona manje zazi inkulu. Uza kubeka isandla lapha ekhanda uphuma ungabheki ngemuva ngoba uhamba nomuntu. Ungakhulumi nomuntu endleleni. Uyokhuluma uthatha ithikithi uphela lapha estation. Nempela ngafika ngahlala lapho ngalinda i-hour lonke ngihlezi ngicibezile ngilindele uShophe waze wafika uShophe wangithandazela wathi yenza njengoba ngaphuma lapho ngihamba ngeinyawo ngayi-Duff Road la ngangiyogibela khona ngo-11 ngizokwehla u-3 enyo ngihamba ngeinyawo ngafika ekhaya ngo-5 intathakusa la ngafike ngabona khona uShembe. Uma ngena lapha kumpondo zankomo lapha ekhaya waze kuqhamuka inyoka ngapha esandleni sokudla yathi ngathi Shembe lase yaphela umphefumulo womuntu esandleni angisaliboni leli iphepha belibhaliwe sengibengathe ngiyaphuthaza lapha angisaliboni. Ngiyezwa lapha nendlini lapho behlezi khona nesidumbu babekhala abantu khona phakathi asekungenele inyoka ithathele umphefumulo yahamba yafika yanqamula lapha esifubeni kumadube yahamba yayaphumela ngalena wakwethuka kwakhe umadube wavuka ekufeni. Uma sengena lapha endlini sebeyakhala abantu lapha ngithi mina kwenze njani bathi sibona nangu uyanyakaza manjena ngase ngihlala ngasekhanda sengimbuza wayesekhuluma wathi ungishuphelani ngoba bese ngihambile manje uthi baba ngibuye ngise lapha emhlabeni ngoba wena uvume wabuya umadube ngase ngithi angisobuye ngisuke uShembe ngoba ngimbonile ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu. Nkosi kusizwe ngisweni. Nkosi Thixo uno musa ngiyayikhetha inkosi yasePhakame Nazaretha amahle ngiyabonga uNkulunkulu wasePhakameni ongivumela ukuthi ngibe khona nami kulesi sikhumbuzo senkosi yasePhakameni. Ngicela uNkulunkulu wasePhakameni aqede uvalo nginovalo engalwazi ukuthi uqhamuka angisiye umuntu oyigwala kakhulu. Nazaretha amahle nami ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angivumele ukuthi ngikhulume ngemisebenzi yenkosi yasePhakameni eyayenza kini. Ngangabatholi abantwana ukuthi ma kuhlala isiso umkame bese siyaphuphuma njalo nje. Lokhu ngibike enkosini ithi inkosi kulungile ngizwile.
njalo ngithi uma ngibike enkosini ithi inkosi kulungile ngizwile. Kwathi ngesinye isikhathi ifike ekuPhakameni ngase ngiye enkosini sengifika ngibika. Yayisithuli sengiqoka. Yayisithi hamba ungena phansi kwesihlahla wakhona isihlahla somsasana esasinameva amakhulu. Yathi hamba usivule ungene phakathi. Ngihamba ngifika ngasivula lesihlahla ngasivula kahle ngangena. Bavele bamangala nje abantu ukuthi hawo lo muntu ofakwe emeveni kwenze njani. Ngathi mangiphakathi ngahlala yayisithi inkosi intombazana ayilanda umjiva wawo. Yayifika nje ngithi yayiphuma la emkhayidini. Yayisula intombazana. Yayisingibiza inkosi sithi woza la. Ngase ngihamba ngiya kuyona inkosi sifika inkosi ingitshela Nazaretha amasha sengathi uNkulunkulu engasisiza. Ushembe uNkulunkulu. Ayikho into esikhuluma angayizwa. Futhi ayikho into eyenzekayo angayiboni. Inkosi yangitshela konke okwenzeka sihlele endlini ekhaya. Yathi uyakubona lokhu na ngathi yebo Nkosi. Wathi ucabanga ukuthi lo muntu usukenzani. Ngangazi ukuthi ngizophendula ngithini. Wayesethi ubaba uyabona kufanele ukuthi uhambe usuke ubuye uze la ePhakameni. Nangempela ngenze njalo. Isikhashana nje esincane ngase ngiyabathola abantwana. Nginabantwana abaningi Nazaretha amashe. Nginezinsizwa. Mangithi sibanga sasifunda asisuke sihlale lapha siyasuka ngaso lo sikhathi sihlale lapha. Makabonge uNkulunkulu wasePhakameni. Amanye amazwi inkosi yakhuluma kithi emzini oyingcwele wasePhakameni wathi baba noma ungangezona ingakanani noma ungangezona ingakanani kodwa uboshiye umthetho kaShembe ubemunye kuwe. Wathi noma kobe kufanele ukuthi uye esogweni. Wathi lo mthetho ubuza ukuthi inkosi mina ngizoshona ngoba lo muntu wangigcina. Wayesethi futhi angibohlabelela Nazaretha. Ngihlabelele kakhulu. Wathi uma umuntu ehlabelela noma ngabe usefakwe esogweni wathi siyacisha. Makabonge uNkulunkulu wasePhakameni. Nkosi busisizwe la. Ukukholwa kwethu Nazaretha ulitshwala eliwushelele ngileshula abaningi. Mayingikhethe inkosi enkulu yasePhakameni. Nikazi wento zonke isebente ephile emhlabeni nasezulwini. Mbonga nje oqala Nkosi yamakhosi ukungibiza ngibe khona ngokwami kwasemhlabeni cha bengingekho esikhumbuzweni. Kuze kwathethe omunye omama wathi awu kungaphutha wena esikhumbuzweni ngathi angazi uNkulunkulu wayithandile nangu nje umfowethu umjathu eduze wami ngasho impela ukuthi baba umjathu sengihlale kakhulu eThekwini eqaleni. Angazi noma ngiyaba khona bengifisa nje ukusonta ngibe khona. Izifiso ke ezinhle uShembe yayifeza. Nazaretha kuningi mina kungihlokumezayo la esontweni okwenziwa yithi thina Nazaretha. Ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu kaShembe.
sikhuluma ngento engekho into engekho le yabo lento kuthiwa uNkulunkulu kaShembe into engekho le kulungile uma kusho ubaba ethi thana uNkulunkulu kaShembe akwenzele ukuthi hayi nawe busithi ngicela uNkulunkulu kaShembe angenzele ukuthi into engekho leyo uNkulunkulu okhona emhlabeni nasezweni uShembe kuphela into uNkulunkulu kaShembe kayikho ikhohle namhlanje yazi nje ukuthi uShembe futhi uyayedwa ongafi njengoba engafi nje-ke nathi ngokunjalo masiphathe kahle asifi khulunywa ngoqobo lukaNkulunkulu lana angehle phambi kwethu makukhulunywa ngelanga lamalanga kukhulunywa ngale nyama ehlezi phambi kwethu namhlanje izinto zonke ngiyacela Nkosi yamakhosi ungiphe uvalo lokwesaba ngalokuthi nje nangelinye la ngicela ukuze ngife ngiyazi ukuthi uthando ngithanda ngalalinganisa nalutho kodwa ngicela ukuthi ngize ngife nje ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ungenzi iphutha ngelinye ilanga lokuthi phambi kwami uzenze ube umuntu phambi kwami nje ngihlala njalo uNkulunkulu ngikwesaba ngoba mangisaba wena ngizoya ekhaya uzongihlangabeza ungise la kufanele kuyiwe khona thina sibadala sekuShembe ukugcina namhlanje zingane zethu kuphela eziyobona omunye uShembe thina lo Shembe hle phambi kwakhe uzosihlangabeza kusasa asise lapho kufanele siye khona masisebenze kahle akusekho omunye uShembe desobe simbona ngoba sibe nenhlanhla yokuhlala noShembe wesihlanu baphelele kuye bonke alufako ngiyakudabukela wena osagadi icala ngabe uvele ihambele nje ungabe ugadi icala ngoba thina sinandaba necala angene umsebenzi omkhulu engingazi ukuthi ngawuqala ngaphi ngenze njani njengoba ngikhuluma nje yilanga elangifaka eswini sikamama lini izulu angicelwanga etafuleni kwaphuma ilanga endlini izulu lina leza kumama ekhaphe inkuni kusabaswa ngey'nguni ephakameni lapho yathi ngisokunikeza iy'ngane zami ziphi iy'ngane lalimshadisa umama ey'ngane esikole lamshadisa nobaba ubabe umshumayela esheshi laselimthengela umnazaletha ubaba lathi intombela njengamanje usulinazaletha laseliyamshadisa nomama wahamba umama iy'kole zibhalelwe uJune lezi ey'bhalwe ngoJune wafike wabuya ekuphakameni esengumfazi okaNtombela kungakhishwe ngisho isende wabuza umbatha wathi mbatha ngiphi amantombela ney'nkomo wathi baba ngiyazi wathi-ke njengamanje abafundisi abahlanganisele ingane yakho noNtombela wena Ntombela njengamanje usuyinazaletha akuseyena umshumayeli wecheshi usungowala ekhaya akaphendulanga baba bathi abantu wameni baba kashobo phezu kwentaba nami nganginakho kungabazi okuncane ngangithi umkhulu phela kwakuthiwa sithi umkhulu ngafika entabeni ngiphethwe isisu nekhanda enhlangakazi lisho kungiqeda ngathi bathi ngiyasondela enkosini kwafika ukuthi ngiphalaze ngase ngibamba umlomo sengiphindele emuva ngize ngiyoshona ngalo kwentaba ngifike ngiphalaza ngathi ngiyabuya ngathi ngiyasondela kwafika ukuthi ngiphalaze ngahamba ngashona ngaphindele emuva ngayophalaza ngalo kwentaba ngithe mangifika kulokhu kwesithathu kwase kuqhamuka imvula enkulu sathe siyimbijana etafuleni ngangicabanga ukuthi akangasi wayesethi nonke ndenisele wozane edodeni lami ngase ngimlandela ngangingakhulumi mina ngaphe ngibeka imali etafuleni nje ngiyithulele athi le mali eniyibeka la ingakhulumi idliwa izinja kufuneka uma ubeka imali etafuleni ukhulume ukuze nemali yakhe ikhulume oyithume khona izokhuluma kuShembe kodwa ngoba ngangiphiqe ngokukhalwa ngentambo ngangijukwa isisu ngiphethwe ikhanda ngangena ngabeka usheleni ngawubamba ngomunwe phakathi ekhugwaneni lenhlangakazi baba ngawubamba ngomunwe ngawuphendula ngawuthi etafuleni wayesenza okwenziwe zoNyazi elinda ngolesihlanu wayesenza khona wayesethi waqala ngami qala wathi wenzani mfana kaNtombela kusezulwini nakulindwana la khuluma nonke khuluma nawe baba ngiphethwe ikhanda wathi inkosi izolelama wathi mina into elandayo into eyandayo phethwe isisu baba wathi inkosi izoselama uthi ubaba wenza kanjani ngoba bonke abantu ababusisa mina akangibusisi cha mina uShembe wangithanda ukuba kangifakanga uye emanzini ngaba ngisiloni Nazaretha kodwa manje uyena ongifaka emanzini ngisawazi namazwi ngo4:30 ekuseni entanda engifaka emanzini ngiyawazi namazwi awakhuluma lapho wangakha ngaphelele masisuka lapha ya phezulu kwentaba endangasehla liyani izulu libalele kuphela la isihamba khona kuphela lina ngapha la isihamba khona libalele ibamba isigqoko uyamazi ngisho namanje ethi ngiyamdabukela umuntu ongalazila ubabona abantu beduka nje badukiswa ukuthi babone inganekwane futhi wakhuluma eParadise ekuphakameni sikhona nampo mangcele nangu mangcele sayodadewethu lo
umsebenzi welanga ujiyani ulahlekile kungale phesha komphula wafika ubishop oyiyona elangeni lapho elathila ngakuye uyozala umntwana kodwa ngeke abe umfundisi ebandleni lakho yoba umfundisi waleli bandla wafika udadewethu noNkomihle eduze ezocela nangimanqele elangeni lapho elathilanga uyozala umntwana yoba isifundiswa kakhulu ngeke abe umfundisi enkonzweni yakho uyoba umfundisi waleli bandla Shembe ayazi into yakhe futhi uShembe nje uyedwa ngeke babe babili ngeke babe uhlala nje yedwa njalo nje lahambila ngala ngene endlini izulu lingane libizwe eSwazini ngelinye ilanga uSobhuze bize zonke izinkonzo zaseSwazini ethi kayithandaze kufa inkomo seyithandaze ezayizakhala inyembezi inkomo ingaphi laselithila ngabantu abami siyabizwa eSwazini lapho elathi kuSobhuza ukamelani kodwa ngabantu ukamelani ngabantu bezithu ngeke wayenze lento lathandaza kanye yayaluza inkomo lathandaza kwesibili yayaluza inkomo yayinyela lathandaza kwesithathu yashayika phansi ngaphandle komese ngaphandle komkhotho Kolide 13 verse 10 mase kufikile okupheleleyo kuzophela ungaphelele njengoba kukhona nje kuphele konke okungaphele kuzophela yasilezulu isicela ukubeka kuwe konke Nkosi yamakhosi wena uphelele kudala wawukhona nanini futhi yoba khona ngeke nje uzuye ndawo singabantu bakho thina noma lo mhlaba ungathandi kodwa singabantu bakho cela udede endleleni ngibonge uNkulunkulu ngiyohamba maphuma inkonzo nje baba ngizobe sengihambile Nkosi yamakhosi noma ngingasevala uNkulunkulu ngicela ngilungisele indlela ngoba ngihamba nomphangelo osheshayo oyinduna yenkosi ukhanyusa ngomgomo ngekhetha inkosi enkulu yasePhakameni ivesi lesithupha esihlabelelweni sika 238 ngiyazibongela kwenkosi yasePhakameni ngiyazibezulu siphe ithuba lokuthi sikhulume ngenkosi enkulu uNyazi inkosi enkulu ilanga lamalanga namhla sibuyela athina naba okhulumayo umfana wakacele umvangeli wakamashu
ngihlala endabeni yenkosi kulilanga ngifisa ukuthi ezinike indaba zalo usale le ezoke kufanele ukuthi ngikhulume phambi kwenkosi enkulu lethu ukuthi ngikhulume ekhaya mina ngiyumntwana wesithathu kwabaphilayo wasekuzalwa umfana emva kwami emva kwalokho wasekuzalwa ingane beyizalwa bese ziyashona mayisahlala nje bese ziyashona zazabantathu ngolunye usuku umama enokuhlupheka ingane bekuthi mazigula kanjalo ngoba abantu basemhlabeni banezinto abazenze bekuthi umama evuka ekseni aphume ngomnyango bese ezohamba ekitchen ekumendeni yakhe okulala bese ecela ukuthi ingane ikhishwe ngewindi ngoba enenkinga yokuthi ingane seziyashona ngoba abantu banezinto zabo bazenzayo yonke zazi zabantathu shona ngolunye usuku ebusuku uthi-ke kwaphela ubuthongo kwangena kwavuleka umnyango wabuka eMpumalanga ngoba ekhaya egamini eNdwedwe ebuka eMpumalanga mawubuka eNdwedwe mission waqhamuka ilanga leli phezulu ngathi liyaphuma ekseni nemisebe yalo nje basiyazi ekseni ke alibi nayo imisebe liba isingi nje malisaphuma lapho olwandle thina singaselwandle siyakwazi ukubona maliphuma leza lahamba phezulu lazilaqonana nasekhaya kithi kacele kwase kuphuma izwi phezulu lamemeza igama lakhe wayesiyasabela laselithi mina ngiyuShembe ngizonikeza abantwana abathathu ozobathola bangeke besafa uthi ngashaya ubalo kakhulu ngase ngiyabuza inkosi labantwana ngizobathola kanjani ngoba abantwana abathathu bawumsebenzi omkhulu mawuzobathola kanye kanye yathi inkosi uzobathola bazolandelana ngoba unovalo uzothola uqala beyintombazane phela uthola wesibili beyintombazana bese ugcina ngomfana ugcina lo emva kwakhe ke ngeke usabathola abanye abantwana kwambi insuku wamthola umntwana zakushaya insuku zakhe wambeletha washaya intombi phansi mayibonga inkosi enkulu esephakameni waphinde uhamba insuku ezifaneleyo waba njalo waphinde wayishaya phansi intombi mayibonga inkosi enkulu ilanga kwaphinde kuhamba insuku waba njalo kwafika insuku ukuthi abelethe wayishaya phansi insuku njengokusho inkosi ilanga makabonga uNkulunkulu sephakameni ilanga amen wase bebaqamba amagama yokuqala intombazana noMathemba esibili kwaba uKikizile esithathu kwaba uSipho bakhula yangabe senzeka le dimoni belenzeka ngoba ilanga selifikile ekhaya mayibonga inkosi enkulu amen sebekhulile bangena kanye emgidini lamantombazane basina kanye kutubhana oqala basina kuwona emhlanganweni bacelwa bagana bashada mayibonga inkosi ngiyabaleka e-office la kusebenza khona labafana labakithi kale khona udlomo la besebenza khona lapha ayamazi amaNazaretha udlomo njengengane zonke wacabanga ukuthanda ukusebenza eGoli basebemthatha abamaziyo wasekuseni baqoqa impahla bengayibikelanga inkosi bengabingelanga namshubayeni nabani emzini wasephakameni bamba gibela isitimela lapho eBriya babefika shaya ithikithi le-park station fake ephaketheni ithikithi suka isitimela nabo labafana hamba nabo
siyofika eGoli behle simeleni khuluma ngenkosi enkulu ilanga lamalanga mayibonge Nkosi mabethe station lapha baqondela abantu ababheka amathikithi bakhipha amathikithi abafana ababele bahamba naye bashaya ithikithi seyaphuma balithatha ithikithi balishaya balithatha manje bakhipha ithikithi lakhe le thikithi lakhe lezi la usuke ephakameni ngayibikelanga Nkosi engambikelanga nomshumayeli engambikelanga nobani athi liza la le thikithi athi thikithi naye le thikithi alibhaliwe ukuthi iza le backstage athi libhala ukuthini awubona ubhala ukuthini la athi ubuka wena ubuka ubhala ukuthini manje alibheka ithikithi libhala ukuthi ekuphakameni aw laba bangalema lokwesango balinde lona bagoloza la inkani bafuna ukula nalo shamathikithi ulo shamathikithi angimdedelo nethikithi engabhala backstage elami ithikithi ibhala ukuthi ekuphakameni manje uyabuka ithikithi belibone ngathi esebriya mase uyalibuka lana libhala ukuthi ekuphakameni kophoqeleke ukuthi akwazi ukuphuma la imali bingekho-ke awuphumi nje kwafuneka ukuthi aphindele emuva ngasesitimela wahlala ebackstage nemasuitcase akhe angayixoxanga ukuthi laba ababili benze njani thina isitimela siphindele eThekwini bezigaqana-ke itimela eThekwini ahambe sehambe ekhala inyembezi wakhala esuke eGoli inyembezi hambe eyisula waze wafika eThekwini esula inyembezi waze wehle estation eThekwini waze wawungena ekuphakameni ehambe ekhala abambona ekhala abamazi ukhalelana uthi ngathi ngifika nje inkosi yayithumela ingane ithi biza ludlome office uthi ngathi ngibeka imthwalo ngangiphuthuma yathi inkosi umshini wakho type uthi ngakhala inyembezi athi mina nguShembe ngiyabona ukangazi mayibonge Nkosi enkulu ilanga sengigcina yokugcina njengoba silana njena asingabo amakhosi maningi unenkosi ngala unenkosi ngale asingabi futhi ubheke ehlulwayo Nkosi emakhosi ngiyasibongela kuba uNkulunkulu angangezi into ohlakaniphileyo sikwazi ukubona lo phambi kwethu ukuthi uNkulunkulu amen olwethu zoNyazi izolo lokho ngihambisa umfana obekade efundiswa inkosi uthingwe ethi ngimphelezela ahamba isipho sakhe lokubonga baba abasemfundisile sifika lapha enkosini zoNyazi estate sifike siguqe ekseni ndikwabulabo apha sinayo kanje sephuma umthandazo iphuma inkosi sesibekile isipho la ithi inkosi bajethi ngifuna ukubabona bese iphuma inkosi bese sikhuluma umfana sabo khuluma sengidithanda akuzobika yena bese yabika ke inkosi yangifundisa ngizobonga baba kanje bese ngibika umfana lapha ekhaya ingane ziyagangana hayi ukwaganga le phela zonke zigangile nje zihamba izulu nebantu lana zenze lezo zikwenzayo zihlale kaningane ibibuke ukuthi khona iTV la ekhaya manje ke mayisi zigangile lezi ingane ukuthi ukuhamba nabonayo ubalwa kanye nabo sebesuka labo baba abadala ababili abaphetheyo lapha endaweni ekhaya kithendwethu bambotshela amaphoyisa banayo ke leyo nto ke ukuthi bekhona abantu abazimpilo bese sifuna ukubosha ubani nobani bese ngimubika ke lo mfana ukuthi baba uthe umfana lo lapha ekhaya kithi kacele unecala uphatheka ekutheni kwantshontsha impahla emzini umuntu kanti wayehamba nalabo bafana ithi Nkosi zoNyazi lezulu uyaphatheka lena lodaba nanga ithi Nkosi amakhosi uvumile wathi uyaphatheka kulona isithuli Nkosi zoNyazi lezulu ithula kancane bese ithi Nkosi Moses sathi amen bakhona ufakazi sasuka lapho sahamba athe suka amaphoyisa lekhaya ayivele qone ukuba le ndoda lebi ebibiza amaphoyisa avele pheyinca ledala lomfana wakhe elidala icala labolaya afika thatha yena faka esitokisini endwedwe waboshwa lo bethi aboshwe ingane kwafikela ngale cala lalomfana lona engithi bengimbika akulona elakhe icala elomfana ontshontshileyo kodwa bebendawonye ngokusho kwalomfana uyavuma ukuthi wayekhona kodwa uphatheka kanjalo mase
sethe icala labo baba bebiza amaphoyisa bese hamba ecaleni lapha endwethu bahlale enkantolo bazolalela icala bafuna kuboshwe lo inhloso yabo abaqondile kuboshwe lezi ingane nanga bamfunayo kanti ngenhlanta lo ufuna obafuna boshwe yilo esifike enkosini ngafike ngambike enkosini uNyazi lwezulu amen bese yaqala kuthethe bahleli lo uhamba nendodana yakhe nalo nomunye ubaba lithethe icala liqedwe phenyuka amaphepha bese kuyafundwa yonke into liphethe ukuthi lona siyamgweba lo angasinyanga engakhe bakushiwe sengikhusa ngikhohlile kodwa kuyadonsa phela yena ngoba ihouse breaking akuyona into enhle bese thatha ngovale bese besukuma laba abazobheka ukuthi labafana babe umshungu bayaboshwa yini bahambe bayela bese bebuza kumseshi lo phethe icala ukuthi manje sicela ukubuza mina ngiqoqele ibona ekhaya sicela ukubuza ukuthi usandile usale kanjani lo daba lo uthi umseshi lalelani uyabona thina sibopha umuntu obhalwe lana likhi igama lika Sandile la nisho ukuthi ngeke nikwazi ukuhamba nomlanda ngoba sinolwazana bathi nje igama lomuntu ongekho kuleliphepha simlandi ngakho ke wena nina nobobini abanumzane khohlwani asibopha umuntu nongabhalwe lesithethe icala ababhala phansi manikhona nikwaziyo ngaye kodwa lana ngazo zabhala asikhiphe even sikhiphele leyo nto mayibonge Nkosi enkulu uNyazi Nkosi yamakhosi abangakaboni baba lo nokhona phambi kwethu angazi bobona nini abacele amehla sezulwini ukubona ngoba lamehla esilanga ngiyabona amehla semhlabeni nawo ngiyabonga Nkosi yamakhosi Nkosi kusenezweni amen